This beautiful setup right here. Inja će biti razbiven gore, idu 2-1-2 i razbiće. Neće ići opet. Treći Inja je sol. Inje kiti. Idemo. Inja je razbiven i on od strane Tuska. Zašto idem solo, a imamo profeti Rike? Because nobody gives a fuck. Gdje vi sisi vamo, kod Pussy Juice? Beautiful. Tom treba onaj posljednji game na večer, znaš, tamo da me pripremi. Gade. Go going to sleep. God damn bitch, man. Jerking off is a must. Jel nema ni kurira me tiči? Neće niko uzeti kurira. Treba čupio. Calm the fuck down, guys.